nang behembur tajam mbak buit kawan kalau nang tak lupa ulun main puakan mudahan nih Pak Haji Sidin sakaluwargaan Sidin panjang umur selalu disehatakan Sidin di Samarinda nang itu berusaha diberikan keberkahan dua hajat Sidin mudahan dikabulkan jadi nang tak lupa kita mendoakan mudahan tuh Pak Haji kawan naik haji pulang jadi pengulun pulang melanjutkan Masya Allah benar Pak Haji nang dihiga memberi isawiran jadi nang lawan pian pulang kami doakan mudahan pang pian selalu disehatakan apa hajat pian mudahan dikabulkan mudahan Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak di sini seberataan yang ada di sini kita bertemuan di dalam acara tadi berakikah sudah dilaksanakan. Alhamdulillah kita berdapatan rasa nang puji syukur kita kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi umur nang panjang. Mudahan umur kita diberikan keberkahan, kita panjang umur selalu disehatkan. Sehatnya kita mudahan para rezekian. Lalu pemula ulun mengucap salam jadi nenggesan pian di sini sabarataan baik abang-abang nang ada di jembatan atau bapak-bapak di muka lagi makanan atau abang-bapak nang memilih dengan humbut ulun lihat sing lawasan jadi nang tak lupa ulun nang menyapa pian yang ada di sini pastinya sabarataan. Kami awal pemula ada mengucap salam jadi nang salam kami kaina dijawab bahkan karena menjawab salam suatu kewajiban
Jadi sekali lagi ulun mau ulangi akan Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Jadi terima kasih yang sudah menjawab salam. Tak lupa hari ini pian kami doakan mudahan pian nang menjawab salam. Pian panjang umur selalu disehatkan. Di mana aja kita nang bagana selalu dalam lindungan. Dunia ke akhirat kita diselamatkan. Diselamatkan. Pertama-tama dahulu kami ucapkan ini segala puji kita kepada Allah. Hari ini panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabiin tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur hari ini sabarataan karena hari ini kita dipertemukan. Jadi alhamdulillah bersyukur lawan Tuhan. Mudahan hari ini pertemuan kita diberikan keberkahan. Kita berataan selalu disehatkan. Dunia ke akhirat mudahan diselamatkan. Diselamatkan. Lalu tak lupa hari ini kami lanjutkan. Kami terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Tak lain tak bukan Haji Safarudin, beliau diberi ngaran. Jadi terima kasih Pak Haji Ailawan pian karena hari ini kami sudah diundang. Jadi kita berdoa ini sabarataan. Ulun nang berdoa pian nang maaminakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuan rumah pian sakaluargaan. Pian panjang umur selalu disehatkan. Ya sehatnya pian di jalan ketaatan. Juga sehat pian selalu para rezekian. Rezeki didapat diberikan keberkahan. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Jadi nang tak lupa nang hadir di sini bertaan ulun doakan. Apabila kaina bulik hajat dikabulkan. Dikabulkan. Jadi bang ulun di sini melanjutkan. Jadi nang tidak lupa ulun hendak mengucap bakal kami meminta maaf kilai lawan pian di sini sabarataan. Apabila bemadihin anang kami bawakan ada tuh terdapat akaina kesalahan. Anang tuh maulah di dalam hati kada nyaman. Jadi meminta maaf minta rela lawan pian. Jadi tuh tempulu kita cilai di sini berataan bertemuan. Jadi tuh disanya di disa harusan. Jadi kita di sini pulang berdoa pulang mudahan nang di sini pian nang saruan. Apabila kaina bulik hajat dikabulkan. Berkat tuh di sini kita juga tak kumpulan. Kita sampai ke surga tak kumpulan sabarataan. Sabarataan. Lalu berlanjut ulun menarusakan. Jangan nama istilah kata kawan tadi patangahan. Sudah mukaddimah atau itu pembukaan. Lalu terima kasih juga inya ucapkan kepada Pak Haji yaitu Haji Saprudin yang itu bangaran. Lalu meminta rila minta juga maaf tadi diucapkan amang. Jadi sedikit ulun cilai menarusakan. Jaka istilah kata ulun mewakili hari ini kakawanan nang
pakai buku apalagi pakai catatan. Mengapa kami lihat nang itu kami sambetakan. Nih sabuting ulun cilai mencontohakan. Contoh nang pertama kita nang menyapa amang berembut panjang. Mengambil pakai api lawan pamadihinan. Kayak apa sih di itu gaitang nang potongan. Jadi kalau dilihat dasar gagah bujuran, sidin rambut panjang ramleh nang beurayan. Jadi nang tak lupa sekadar main puakan, jaka sidin bakar rudung kayak bebinian. Jadi pengulun pulang melanjutkan, sudah tadi disapa amang berembut panjang. Jadi nang lawan pian berdiri nang di kanan. Ulun pangsa puting lawan pian mamadahakan. Nang tupang istilah hendak nang tuan pian sabuting bepasan. Bila kaina kami pamanai hendak bulikan, ulun hendak main tak nang itu akik pian. Jadi berlanjut ulun menerusakan. Mandang arai kalau kawan sebelah kiri sedikit beewak hirang. Ada nang sabuting ujar tadi permintaan. Bila pian bulik, bila nang amang bulik, ada satu permintaan. Tawakah gitu utas kaina diberiakan. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan, malihat tupang utas mangai nang diputungan. Ada hari ini apuan ulun sambetakan, lamun sakilas pintas harap lawan bebinian. Lalu betarus ulun melanjutkan, tadi dirawa utas pacang diberiakan. Sidin mangai utas langsung menyumpani tuyat ke belakang. Sidin takutan juga kalau utas kehilangan. Jadi lawan pian kami nang hari ini hanya mendoakan, mudahan tuh selalu pian disehatakan. Jadi akik sidin mangai nang ulun lihat besar saling kenalan. Jadi amang akik ada juga beisi, tak lain dan tak bukan ngarannya Nilam Sari. Banyak begena ditilam manglih mangolai bini. Lalu bang ulun lawan pian nang mamadahe, ada ai di rumah akik juga beisi. Jadi tuh ngarannya akik Nilam Sari, tak banyak di sakit itu pada becare. Lalu berlanjut pulang nang kita itehe. Mito ampun sidin lain Nilam Sari. Dan nang kau di tengah Mito ampun sidin ya kot dinamai. Jadi sabuting ulun mangai ngito mamadahi. Jer orang beheri tolong didengari. Bila memakai yakut banyak nang beisi bini. Lalu betarus kita bermatinan kepada ibu bapak hari ini samperetaan. Yang ada di sini kita tak kumpulan. Tadi masalah akik nang ada di jari sidin saling kenalan. Jangan talo lagi disambeti ikam, kalau ditampar sidin dehi bebinjolan. Jadi wan pian baik kita doakan, anak lawan bapak tadi nang pian berdiri nang ada sebelah kanan. Nang tuh memakai akik itu nyaman. Jadi nang lawan pian bertaan kita doakan, bapak nang pian beakik mudahan bebini pulang. Lalu berlanjut ulun menarusakan. Mandang ngareng gitu kalau doa ini kakawanan. Mudahan mangai pian tadi nang bebini pulang. Lalu kita berlanjut hari ini samberetaan. Lawan nang acil-acil nang ada di hadapan. Ingat teh nang kalau waktu sidin tadi makanan. Sidin itu bulik bejalan nang di jumbetan. Ada gitu bertiga dia ada bebinian. Waktu nang samana tadi inya bulik lalu kasini pulang. Taholah lah ikam sidin nang kasini pulang. Sidin nang mendengar ini nang bemadihinan. Jadi lawan acil nang kasini pian datang, tak lupa lawan pian kami menyapa akan. Jadi ini didiknya hanya aja dipaculakan, sehingga
bang Pak Haji hanyar kaliatan nang mana tinggi jempol mangai besar belen jadi mudahan pian selalu sehat badan pian topang jua selalu dalam lindungan lalu nang tak lupa kami mana rusakan menyapa ibu bapak di sini bertaan jadi tadi kalau bapak nang rambut panjang pian mendoakan mudahan bebini pulang jadi mangai ulun terpukus wan Pak Haji nang tisuk di tangan anang baju betik sidin berwarna hirang gitu saumpama sidin bebini pulang kira berapa kali sanggup sama laman Jadi wan Pak Haji ulun mana rawang pian ini saumpama Pak Haji bebini pulang kikila 3 kali tahan dalam bos sajem sekalinya bang sajem cuma mah hidup piakan lalu nang gesang pian Pak Haji patangahan lalu dilihat awak di lesing aksinya Masya Allah. pakai kacamata sidin kasini saruan jadi dilihat muha sudah bini berisian lawan nang barakat ngito diunjuk amang ngito nang barakat jadi ingatakan gesan bini pian tadi ulun malihat pian sudah makanan jadi nang barakat jangan disimpaniakan ujar tadi Pak Haji dia sidin kakanyangan apa dilihat parut kayak orang betian jadi wan pian mudahan tuh selalu Pak Haji ay sehat badan malihat Pak Haji orang nang parang sini ada di berakatakan berarti bang kita nang mulai negara ada juga bayangan nang istilah kata paksa 15 bungkus paling ada di bungkusakan gesan kami bulik kaina membawa bulik bini ada mahadang jadi lawan pian ulun melanjutakan terfokus lawan ibu hanya datang hari ini nang bak kacamata hirang tak kenali jadi lawan pian sakadar kami sampai saruan bak kacamata kayak acil sahrini acil sahrini jadi bang ulun pulang melanjutakan sudah tadi disapa oleh tadi Ramli acil nang di jembatan nang pian berdua nang tadi sudah bulik tapi bepaling pulang bukan inya ramai ulun memadahakan sidin hendak melihat kita bemadihinan cuman ambon dilihat karindangan lawan amang jadi nang hati-hati ulun mamadahi pian gini-gini amang bujur beawak hirang tapi nang amalan masalah bebinian amang banyak beisi sidin gini nang untalan jadi bang ulun pulang melanjutakan ulun hendak menyapa acil nanti di jembatan nang pian berdiri memakai kerudung coklat lamunnya dilihat dasar cantik banget istilah kata apabila lelakian lawan pian melihat pasti jatuh cinta inya langsung terpikat arang kilai cinta bila sudah merakat rasa parfum Casablanca mencium kantut saat lalu tak turun ulun mana rusakan jadi nang tak lupa acilnya nang disambat langsung berdudukan jadi nang lawan pian sakadar besar sapaan terfokus wan Pak Haji di muka berukuan nang baju kemeja ulun menyapa pian kalau dilihat sasingot sing labetan betai cinta labet ramai pada nang kawan jadi lamun kawa pian Pak Aisyah singot kaina di lerepian beciuman lawan bini kada gelienan jadi lawan Pak Haji pian dangarakan sudah sadangai itu nang sasingot Pak Haji di lerepian jadi nang lawan bini kaina nang mancium bini pian kasihan jadi nang kawan
lawan ulun maulah gelianan. Jadi nang gesan sidin dia mana rawang akan itu dilihat muha ada bini simpanan. Bini simpanan. Lamunnya aku lain pulang pamikiran, bukannya sidin itu ada bini simpanan. Cuman dalam hati hendak bebini pula, tapi wan bini tuha kayaknya takutan. Jadi lawan pian haji nang berdudukan, ujar tadi kawan hendak bebini pulang. Bila hendak bebini lawan pian ulun padakan, jangan kada ingat bahwa ikai na aman. Kita tuh berdua kawin beimbeyan, bila kada mayo ulun duit jujuran, berangai kaina pian nang menambah hiasan. Jadi nang lawan pian ulun cukup mendoaakan, talalu disambeti kaina narangut sidin bisa nang mahantam. Jadi nang lawan sidin baik kita doaakan, mudahan nang bahaji sidin sasingut panjang, mudahan panjang umur sian sekeluarga. Amin. Mudahan jua pian ngapa hajat pian lakas dikabulakan. Amin. Bila ada taniat hendak bebini pulang, mudahan hajat pian kada dikabulakan. Lalu betarus kita bermadihinan, tadi nang Pak Haji nang sambil beruku sudah kami menyapa pian. Jadi nang terfokus kai di hadapan, anang topang sidin mangai imba makanan. Tangan begulung coba liati mangai haja sampian, ditambah sila panggung sidin dudukan. Jadi lawan kai sekadar memadahkan, bila duduk beta limpuh membahayakan pian. Kasian kai yai berang tak kapit di dalam. Jadi pengulun melanjutkan haja, nang lawan tikai nang berduduk di mukai. Bila betalimpuhan ujar pian tadi kasihan tuh berangnya. Jadi tuh kai ai pian betalimpuh kai ai kada papa, kalau pina mau begenal kepala. Lalu berlanjut ini gesan pula, jadi nang gesan kai kita bertarus saja itu ke kiri pula. Jadi nang maliat acil karudung irang duduk nang surangan sambil sidin tatawa. Itu dilihat muha ada sudah lakinya, jadi nang itu anak tadi ada lelaki, anak sidin dihiga kayak abang Hardi. Ada kelihatan lawan sidin pinanya. Lamun nyali ai amang memadahakan aja, ulun tuh bang jangang acilnya langsung tertawa. Mana manis benar ramai senyumannya, lamun sekilas pintas nak kayak acil julai. Jadi berlanjut kami bermadihinan, lawan ini ibu nang pian imbah makanan, nang mana hendak bulik mudahan di jalan selamat bertahan. Jadi nang tak lupa hari ini kami lanjutkan, kita nang di sini Pak Ibu bertemuan, tak lain tak bukan dengan buhan kami nang buhan negara dari desa Paharangan. Jadi nih Pak Haji nang pian hendak bulik nasi sup di tangan, nyaman naik pangsip jempol bersabeleher, karena tuh berakat sudah ada di tangan. Jadi wan Pak Haji mudahan sehat terus, ulun mendoakan mudahan bang jua dunia ke akhirat pian diselamatkan. Jadi nang berlanjut kita bermadihinan kepada ibu bapak di sini sabartaan, yang ada di sini ramai kita lanjutkan. Jadi kita menyapa ibu nang bekipas pinanya kapanasan. Jadi wan ibu selamat bertemuan, sidin tuh bekipas nang tulis
pesannya gengan kenapa dikipasakan sakanya karih kambing ibu menampayakan lawan tuh ibunya sama-sama kita doakan mudahan bulan ini pian betianan alah betianan lalu berlanjut ibunya kaungahan tadi didoakan si di betianan jadi nanggesan ibu coba lihat ikam si dinang saruan ada sing ukuran jadi lawan pian ulun nang mamadahe pian didoakan betianan jereside langsung tuh bang haja emak amin tajapate jadi lawan ibu ulun memberi salose supaya parut pian bu ay lakas beise jadi dangarakan ini gesan bang laki bila malam sanayan lawan malam jumahat rancak digawi bini lawan bini pian soro ampih besontik kabing jadi wan ibu sudah nang tadi pian dipadahi amang harni bila ujar pian hendak betianan lagi alamunnya kawa jangan lagi besuntik kabeh jadi nang tak lupa ulun menarusakan kepada ibu bapak di sini sampai retaan yang ada di sini kita tak kumpulan jadi nang tak lupa hari ini besar sapaan menyapa nang tak lupa ibu di hadapan nang dihiga mata ramai sidin bepaluhan nang menyapu tisu nang ada berdirian nang berbaju hirang coba lihat di amang kalau dilihat muha sidin harap tak aksian mana turis kaning ulun lihat sing genalan jadi lawan ibu nang ada di hadapan mangai disapa pian sebelumnya bang sidin hari ini nang bulikan jadi lawan ibu ulun menyapa pulang tuh ya tuh ibunya ada hiren-hiren lalu dihiganya acil bebeju habang nang pian bekipas imbah tuh disambet langsung bedangkak pian jadi nang lawan pian kami cuma mendoakan mudahan bang pian selalu disehatakan mudahan tuh bang laki pian betambah saya amin dengan gesan ibu tadi di patangan bila nang disapa dingai nang jangan sopan jadi pian bekipas betampai haja lawan amang jadi nang lawan pian mama dahiakan itu lawan adiknya ujar belum belegi kawan mama dahiakan jadi nang lawan ading amun kada auran hakum kani satu mat dipasi pamadihinan laluan ading nang ada di muka nang masih bujangan kakak hari ini lawan pian mendoakan nang mana masih bujang mudahan tuh jodohnya lakas mendapatkan nang istilah kata mudahan lakas jua pian duduk di palaminan jadi nang tak lupa kami melanjutkan kepada ibu bapak hari ini sabarataan kita nang berjumpa ini berataan jadi nang tidak lupa kita nang tuh berdoa dahulu berataan mudahan nih acara kita nang berakikah atau jua taskuran mudahan nih acara diberikan keberkahan jadi nang berlanjut kita bermadihinan nang gesan ading tadi nang mangai berakikah salajur betasniyah mangai pian doakan jadi lawan pian hari ini kami doakan anak-anak pian tadi Muhammad Jihan Badawi Bangaran mudahan bang inya selalu disehatakan asasain genal inya kada panggaringan mudahan bang soleh babakti lawan kuitan pabila sakulah mudahan pandepatan mudahan kaina sukses ke masa depan awak tuh membawa mama lawan abah naik haji pulang naik haji pulang lalu berlanjut kami bermadihinan pulang kita bersapa di
kanan. Itu dilihat muha kayak bini sultan. Jadi tak lupa kami mana rusakan, kayaknya tuan rumah nang sudah mau undang. Jadi nang lawan pian kami nang hari ini hanya mendoakan, mudahan panjang umur selalu disehatkan. Mudahan bang pian selalu para jekian, mudahan ramai juga amas sampian, mudahan tambah banyak ramai kita doakan. Kaina amas banyak kada hanya di jari, tapi kaina ke pinggang-pinggang sampai pian di rumah kada kawa berjalan. Jadi lawan pian sudah tadi didoakan, lawan tukang pian nang sudah mau undang. Ulun cuman satu lawan pian memadahakan, sarajin di mana kami diundang. Nang tu istilah membawakan kami bermadihinan. Ada tuh sarajin piduduk pang juga ada di endeki di belakang. Tupang piduduknya ada gula hebang lawan bereslakatan. Bilanya kadede ulun hari ini lawan pian membahayakan, sarajin pamadihin nang beewak hirang. Inyang ini cilai mau kasurupan, bila kasurupan panjang membahayakan. Salah-salah kaina taraget bibinian. Lalu berlanjut ulun menarusakan, sudah nakawan ulun tadi mendoakan supaya amas pian itu cilai banyak sampai kada kawa berjalan. Jadi nang sedikit ulun main poakan, ada usaha hari ini bila amas banyak besian, kada usah kami amplok diunjuk pian, biar hang itu amas sabingkai sauran. Lalu betarus ulun bermadihinan, lamunnya bang amas ramai sapingkai haja nang sidin beriakan. Jelas ujar sidin kebanyakan kerugian. Jadi lawan pian lamun nang kaya itu baik amploknya haja kaina ditambahiakan. Sabuting rumbungan sabuting pamadihinan, lawan juga berakat jangan kade ingat 15 dibungkusakan. Jadi nang betarus kita bermadihinan, terbungkus lawan bapak nang baju kamija nang awak saling kenalan. Nang tuh cincin kayaknya cincin berlian. Jadi lawan bapak baju berbuat dalam, kalau tuh dilihat masih gagah potongan. Walaupun mau hasidin pina toh hak bujuran, cuman kalau dihitung kawai bebini pulang. Lalu berlanjut ulun menarusakan, jadi nang tuh dilihat kawai pian bebini pulang. Tapi nang dilihat sudah ada beisi bini sidin dia beisian, lawan jua bang duit banyak sudah tabungan. Jadi nang kesan pian ulun cuma mendoakan, mudahan bahagia naik haji itu pulang. Jadi bang ulun pulang melanjutkan, atar fokus di higanya kakak bebeju hirang. Amunnya dilihat belum bebinian, jadi nang lawan pian ulun cuma mendoakan. Nang mana pian nang belum bebini hari ini ulun doakan, mudahan jodohnya lakas mendapatakan. Lalu lawan pian ulun hendak betakunan, adakah dahulu beisian pacaran. Bila sudah ada ulun mama dahi pian, ancap-ancap aja ke rumah pian bedetan. Jadi nang kesan pian ulun mendoakan, bisa belum berdoa ini didengarkan. Bila hendak nang capat pian bebinian, yang kali begawi banyak kita bongan. Lawan itu pian jangan lawas berpacaran, kasihan anak orang nang ditalantarkan. Lalu betarus kita bermadihinan kepada nang kebian nang ada di sini pastinya beretaan. Jadi tuh Pak Haji nang lawan kita mau undang, Pak Haji Safarudin beliau di dalam. Jadi lawan Pak Haji terima kasih banyak pastinya kami ucapkan. Jadi nang tak lupa tadi nang hanyar
aja lih pemberian nama salajur akikah kita melaksanakan. Ayo saberetaan pulang kita doakan, bila cukup setahun mudahan betianan pulang. Betianan pulang. Jadi Bang Ulun di sini melanjut takkan, sudah bermadihin kita gini di 50 menit berjalan. Nang istilah kata sudah kada kerasaan. Jadi Bang di sini kita bertemuan. Ingatkah tuh Bang Pian tuh nang lawan bapak nang bejekit putih tuh lihat di Pian. Sebelum madihin tadi kita berjalan, sidin ada bersuara menyuruh bermadihinan. Ujar bila rame pacang memberi sawiran, sekalinya mangai sampai saat ini kadede memberi sawiran. Jadi lawan Pian baik nang tuh pemula mangai kita doakan, mudahan tahun ini Pian belagi berang. Di lawan Pian tadi ulun mendangarakan, awan nang pemula ada perjanjian, bila bermadihinan hendak memberi sawiran. Jadi lawan Pian tolong didangarakan, bila ada taniat itu di dalam hati hendak memberi sawiran. Lawan nang jua Pian sekadar memadahkan, bila banyak berduit jangan tak lalu disimpan. Pas Pian habis umur bini belagi pulang. Jadi Bang Ulun pulang mamadahi, tangaran Bang harta kita tuh Bang kilai, ada pacang di bawah mati. Nang istilah kata baik benar dibagi-bagi. Jadi lawan Pian ulun padahakan di sini, kada mungkin juga sawiran memberi. Nah Bang Ulun hendak lawan Pian mamadahi, ngituk duit sidin habis di tangan bini. Di tangan bini. Lalu berlanjut kita nginik mana rose, tadi nang bajekit putih kita sapa lagi. Jadi nang berlanjut kita nang menyapakan, nang di muka ini sidin pakai kamija atau ngitu baju batik santai hari ini. Gitu dilihat muha sidin baju pasti, jadi nang lawan amang ulun hendak mamadai, itu sakilas pintar dan sanak amang harni. Jadi lawan Pian nang ada di sini pastinya nang tak lupa kami mau ucapi, kami berwadihin di sini Bang terjadi menghibur sambian buah talaga silaba betamuan di sini. Iyakah tadi ulun amang menyembeti, jadi nang lawan Pian nah ulun mau ucapi sekalinya harusan kampung dinamai. Jadi nang lawan Pian kita sabar taat hari ini berdoa Pian mengaminakan, mudahan bisa Pian ini selalu aman, terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan. Mudahan kampung sini diberikan keberkahan, itu masyarakatnya begawi para jekian. Jadi tadi sudah kampung didoakan, tidak lain tidak bukan ini diseharusan. Jadi ulun di sini pulang memadahkan, hendak tukah Pian Pak kampung di sini beisi pamadihinan. Bila paai hendak ulun padahakan, kaina bila bulik ulun betinggal saurangan. Cuman paai syaratnya harus dikawinakan. Jadi ini amang sedikit main puakan, ini amang harni hendak bebini pulang, karena jar paai bini tuh di rumah liwar pamamayan. Jadi lawan Pian ulun main puakan, kalau ada nang jenda lawan amang diinfoakan. Jadi lawan Pian ulun memadahakan, nang wabil tuh khususnya ibu-ibu berdudukan. Bilanya ada bu Pian tuh di sini nang jenda bertahan, coba ulun melihat Pian beangkat tangan. Jadi Bang mangai ulun nang mana
zakat. Jadi nang madihin kita berlanjut pulang kepada Bang Pian di sini saberetaan. Tadi nang kampung Pian sudah kami doakan. Jadi nang tak lupa bila kita berdoa aminakan Buhan Pian. Tampolo kita banyak ini masih tak kumpulan. Jadi nang tak lupa amang nang harani Pian diucapakan. Jadi nang ini doa gesan kita beretaan. Pabilanya berdoa amin makan Buhan Pian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat di salawat mudahan jua berkat di sini kita tak dapat. Kita panjang umur bertahan beawak sehat. Mudahan sehat kita tentunya walafiat. Mudahan sehat kita iman bertambah kuat. Mudahan rezeki bertahan meningkat. Segala usaha mudahan berberkat. Bila bulik di sini bertahan kabul hajat. Mudahan bertahan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bertahan kita pulang selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi betarus kita bermadihinan kadinang ibu bapak di sini saberetaan. Jadi lawan amang sedikit diinfoakan mangai nang tuan rumah ada di belakang. Tadi Haji Saparudin beliau diberi ngaran. Jadi lawan Pian kami nang tadi awal sudah ada mendoakan. Jadi ujar acil melihatlah Bang Ikam. Jadi nang tak lupa nah alhamdulillah ada 100.000 kami diberi sawiran. Jadi ini sama dibagi bertaan. Jadi nang tak lupa ulun main buakan kepada nih Pak Haji terima kasih lawan Pian. Jadi Pak Haji ulun main buakan jakanya pamadihin kah dibenyakiakan. Jadi lawan Pian ulun memadahakan lawan tadi Pak Haji Saparudin Bang Arai. Jadi lawan Pian ulun memadahakan nang tukang kamera belum diberi sawiran. Jadi tak lupa sekadar memadahakan bila tukang kamera kade Pian beri Sidin bisa maukah karena tuyat gigi di tengah Sidin hilang. Jadi hati-hati bila tukang kamera kade diberi sawiran pacang Samarinda belakang beluang. Jadi lawan Pian kainan nang diingatakan. Tukang kamera dilebihiakan. Barang itu nang hijau dua belum dijolongakan. Supaya nih sama dili lawan pamadihinan. Jadi nang lawan Pian nang mana nang maliat membagi tadi sawiran. Jangan nang behiri tentunya lawan amang. Lalu nang berlanjut kita maitih pulang. Lalu kita betarus ngini nang Pak Haji berbagi bertaan. Harga 5.000 tak jejak paninian. Ada nang behembur tak jembek buit kawan. Lalu nang tak lupa ulun main puakan. Jadi nang tak lupa madihin kami lanjutkan. Nang bini Pak Haji ada di hadapan. Nang harga 5.000 ngasih dintawakakan. Jadi tak lupa ulun menarusakan. Tadi tukang kamera belum lagi Pian. Jadi tak lupa kita mendoakan mudahan nih Pak Haji Sidin sakaluwargaan. Sidin panjang umur selalu disehatakan. Sidin di Samarinda nang itu berusaha diberikan keberkahan. Dua hajat Sidin mudahan dikabulkan. Jadi nang tak lupa kita mendoakan mudahan tuh Pak Haji kawan naik haji pula. Jadi Bang Ulono pulang melanjutkan. Masya Allah benar Pak Haji nang dihiga memberi isawiran. Jadi nang lawan Pian pulang kami doakan mudahan Bang Pian selalu disehatakan. Apa hajat Pian mudahan dikabulkan. Mudahan Pian kawa naik haji pula. Jadi betarus kita bermadihinan kepada ibu bapak di sini
ini sabarataan yang ada di sini kita bertemuan. Jadi lawan pian kami mau ucapkan Masya Allah benar Pak Haji mau undang sidinnya nang pamurah baik hati kujuran sampai-sampai sidin dikarundungi kakanakan. Nah orang tak lupa ada nang itu amang maasingkan kakanakan malas anak sidin duit kada dapat malah ditunjul nang kanan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan jadi nang matiin mangai menghibur pulang. Jadi lawan kai ulun mana kunipian nang pian bejo kuning nang bedirian. Jadi nih bang ulun pulang melanjutkan Masya Allah lihdi rami bebujuran cakainya cilai ulun kade supan hendak kai juwe umpat berebut duit sawihan. Lalu betarus kita bermadihinan berhubung Pak Hajinya sidin naik ke dalam karena bang banyak ujar sidin bang ngarumbung tuh hawan kakanakan. Jadi kita terfokus sudah mau berparang nang bejekit putih nang ada di hadapan. Jadi lawan amang kayak ngapa habar nang janji pamulaan berangai 2000 nang dalam kantongan. Jadi lawan pian ulun memadahakan bila inya duit pian kada ingat membawa tuh kasini tuh lah kasaruan kawa ai lawan ini dahulu behutang. Jadi nang lawan amang semua zamannya sekian gesan amang sidin nang beparat kayaknya masuk ke dalam ambil kanu Pak Haji jadi nang manyawir mak unjuk lawan ikau. Jadi nang mungkin sidin keluarga Pak Haji dia nang hari ini. Jadi nang lawan kita gini sabarataan tak kumpulan sudah pasti berkah sudah gini Pak Haji sudah berbagi. Jadi alhamdulillah nang mana sudah dapat itu bang sudah rajeki. Jadi nang lawan pian di sini sabarataan nang wabil khususnya kita berlanjut aja dia bermadinan. Jadi lawan Pak Haji ada nang 20 nggak unjuk lawan pian. Jadi kita berlanjut jadi terima kasih sudah menjulung akan. Jadi nang bagus benar kai nih perhatian sidin tadi ramai nang gesan karyator berbagi salam bersaurang. Jadi lawan kai ulun mencurigakan sakunang ini kai lawan bambu bedang sanakan. Jadi lawan kai ramai kita doakan mudahan sehat terus pian dalam lindungan. Jadi wan pian hari ini amang padahi bukannya bedang sanak tadi gitu bang dul di lawan kai cuman maksud sidin 20 memberi gesan ditabung gesan manukar gigi. Kalau berlanjut Allah mana rusakan. Jadi alhamdulillah sudah nang dibagiakan. Masih banyak lagi ngitu kakanakan di betungguan. Kalau pindah Pak Haji pulang nang mengeluarkan. Jadi betarus ngitu nang lawan pian. Jadi terima kasih ulun mewakili akan lawan nang Pak Haji dua lagi binian sudah tadi berbagi lawan juga nang buhan dibagi pembesuhan. Jadi nang gesan amang jadi alhamdulillah belum leh nang dapat pian. Jadi nang gesan acil ulun memadahakan ujar bulan bebersuhan lagi dapat sawiran. Jadi tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak hari ini sabarataan. Jadi lawan acil dan juga atau paman yang ada di pembesuhan. Mudahan buhan pian sehat sabarataan. Mudahan buhan pian bertaan para jekian. Terfokus wan acil nang di muhara lawang. Nang sambil hari ini sidinnya bermemakan. Jadi lawan pian sakadar mamadehi duduk di muhara lawang ujar orang pamale. Jadi bang ulun pulang nang malanjute nang tuti higenya duduk pantun ini. Jadi lawan ini cuma mendoakan ulun nih ai
setiap hari. Amin. Lawan jue pian dimurahkan rezeki. Amin. Kita salamatan mulai hidup sampai ke mati. Lalu berlanjut ulun narusakan, jadi nanggesan acil tadi didengarkan. Pantasai awak acil dia si gencangan. Lapang itu makan sidin lawan minum mangacari pian. Jadi nanggesan acil tadi didengariakan. Duduk di higa lawang ngitu nang pamali sidik mama dehi. Bila tutang rajin duduk di muharar lawang cilai ngitu nang pamali. Bisa laki pian pulang menambah bini. Lalu betarus kita bermadinan, itu lain pamali cuman ulah-ulah hikam. Jadi lawan acil maklumi kawan ulun, ngini nang bepandir kada sesuai keadaan. Jadi nang betarus kita bermadinan, amang jaket putih mama kaki kai hendak karupuk bersamaan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, bila pian kada aur baik di hujung bergepan. Jadi wan kai ulun memadahi pian, bujur lipang sidin tahan aja masih memakan karupuk pian. Walau tupang gigi pian sudah paculan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, mamakan karupuk kusi kalau bederen. Jadi nang kasihan mang baiti pian, nang itu nang kai sidin kada paham. Kasihan itu kawan hendak minta karupuk nang digepian. Sampai amangnya mangai beliuran. Jadi berlanjut kita bermadinan, jadi tuh karupuk sidin makan sorangan. Ada tadi amang nang berjaket putih hendak meminta bujuran, cuma nang ujar kai karupuknya bang layat kada nyaman. Padahal bang kai ramai itu memakan juga kada singikutan, cuman sidin memakan ngitu nang tabuk bulet coba lihat hikam. Jadi lawan kai kami doakan mudahan sehat terus pian para jekia. Jadi karupuk ada juga di etartakan, lihat ini karupuk para kibak satu pelisai. Jadi lawan pian ulun memadahakan, bila inya pian kada lagi auran. Ambilakan kilai satu kantongan, buat takan karupuk gesan kami bulik gesan bibinian. Lalu berlanjut ulun menarusakan, jadi kita betarus dia menyapa pulang. Jadi sebelah kiri nang tukang kamera dia ikam nang liate. Jadi gegeh benar sidin hari ini, jadi nang mangamira kasana kamari. Gitu dilihat muha leh belum bebini. Jadi nang kesempian ulun mendoaakan, mudahan nih hidup pian mangamira kaina dibenyakakan. Supaya jual lakas betatai di palamina. Jadi betarus kita bermadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan, yang ada di sini kita masih tak kumpulan. Jadi nang lawan pian alhamdulillah benar hari ini bertemuan. Jadi nang tak lupa pian ulun doakan berdapatan di sini, mudahan tuh selalu kita disehatakan. Sehat Tuhan kita, sehat para jekian, rezeki didapat diberikan keberkahan. Mudahan berataan rezeki di langit itu diturunkan, nang dalam parut bumi mudahan dikeluarkan. Mudahan rezeki nang mana pina sulit mudahan dimudahkan. Rezeki sedikit mudahan dibanyakan, nang ada tahutang mudahan cepat lunasan. Belum betianan mudahan lakas betianan, nang belum beleki atau belum bebini mudahan tuh jodohnya lakas mendapatkan. Segala hajat kita mudahan dikabulkan. Lalu berlanjut ulun tadi mendengarkan, ikam nang mendoakan supaya nang mana belum betianan. Mudahan tadi cepat ujar ikam betianan. Lalu
aku terfokus lawan acil di dalam, acil di muhara lawang berdirian. Tadi ulun malihat parut sidin sudah kancang, kayaknya gitu dia sekitar 7 bulanan. Adakah gitu doa ikam nang memberi kesan acil betianan? Nang mana to acilnya bujurlah betianan. Acil masuk ke dalam sidin nang merasa sopan. berarti tu bujure li sidin betianan. Betianan ramai ada banyak babnya lawan laki katulahan. Abang sidin guring kade sing salah, jadi lawan acil ulun mendoakan nang mana betianan mudah-mudahan pian wan anak selalu disehatkan, kaina melahirkan mudahan salamatan. Acil tadi nang betianan jadi nang sabuting ulun memberi amalan. Ulun lawas paai begena nang begena sekolah di pondokan. Jadi ada hajat itu nih nang amalan supaya berenak kainah nang murahan. Amin. Jadi mana acil nang tadi betianan, bila sudah acil ngitu betianan sekitar 7 bulanan, lalu nang kaina tuh dibaca akan. Itu ada Al-Quran itu nang surah Maryam. Lalu suruh laki pian tiup pakan, lalu nang 7 kali tiup itu siang hari juga lawan malam. Insya Allah nang berenak acilai nang murahan. Jadi tak lupa ramai nang itu ikam baik didoakan, lamun memberi amalan kalau nang tadi sidin tak salah memperhatikan. Timbul kaina sidin maniup kanu laki harau nang laki kasakitan. Jadi ramai ikam baik doakan. Jadi nang gesan acil tadi nang betianan, mudahan nang apa bila nang kaina pian nang berenak mudahan salamatan. Amin. Mudahan berenak kaina dilancarkan, dilancarkan. Jadi pengulun pulang melanjutkan, kita bermadihin sudah nitat ngah 2 jam. Jadi nih banyak pak ulun nang terakhir lawan acil di jembetan. Nang pian malamun lihat sahurangan. Pian tuh tahukah nang apa tuh bang sidin malamun sahurangan. Jelas nang kada tahu mangai dikisahkan. Jadi nang ini cilai menurut pendapat amang, kayaknya malam tadi kada diberi lagi pian. Jadi terus kami bermadihinan, ayo hak lawan acil baik kita doakan. Mudahan malam ini nang laki mangai paham. Mudahan bang acil mendapat kepuasan, dan mudahan juga pulang pian betianan. Ala betianan. Jadi wan acil ulun memadahakan, iya kah gini bapak nang bejekit putih nang ini lagi pian. Nang istilah kata ujar tang tadi lain pian mandustai aman. Nang mana nang laki coba dipadahakan. Jadi jenang laki kayaknya bang tulak sidin lagi begepian. Pas itu dilihat pian pinak kasapian. Jadi lawan pian ulun doakan, mudahan lagi pian nang lagi begawi sidin saurangan. Mudahan sidin di situ kada bebini pulang. Bebini pulang. Lalu berlarus kami menanjutakan, jadi gesan acil nang ada di nang jembatan. Sudah pang cilai tadi kami doakan, mudahan tadi pian lekas jua betianan. Kalau aku terfokus lawan gitu acil nang bebeju hiram. Itu dilihat muha inya nang aksian. Itu nang gincunya dia sangat habang. Jaka istilah kata kayak balongan hayam. Salahin ginjo sidin kahabangan,
lihat turis kaning jua sing jonalan kasihan laki kaning kada katokalan jadi lawan pian ada nih solusi supaya tuh bang laki kaning kada katokaran baik kaina di rumah sapu akan harang jadi tuh bang pian sudah disapa akan jadi tuh terfokus lawan nang bang baju coklat saikungan pinana benar lawan acil manawa akan ini pang disambet pulang giliran pian lamunnya dilihat sudahkah belegian ujar tuh bang belum ini tuh bang ada cincin nang tunangan mudahan hajat pian adingai dikabulakan lakas jua pian duduk di palaminan ujar mai sudah biasa kita doakan mudahan bulan ini pian betianan jadi berlanjut tadi nang sudah kalau pian mendengarkan supaya niscaya lakas betianan ngito siang malam pian digawe pian lawan jadang handak pian pakai suntikan lalu berterus kami bermadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan jadi nang lawan pian kami nang tak lupa hari ini mengucapkan mungkin kami madihin kada lawas lagi di sini membawa akan ulun nang mewakili kekawanan sarumbungan kami minta rela minta maaf berataan bila nang hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang maulah pian dalam hati kada nyaman atau sikap kami menyinggung di perasaan niat tujuan kami hanya menghibur pian jua terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang jadi nang tak lupa ramai sekali lagi nang besan tuan rumah hari ini kita doakan jadi nang gesan pian sakaluargaan nang wabil khususnya tadi tuan rumah dile kita doakan mudahan tuan rumah sakaluargaan sidin itu panjang umur sihat badan mengapa hajat sidin lakas dikabulakan mudahan jua sehat gitu sabarataan mudahan naik haji nang sakaluargaan jadi bang kami sebelum nang bertahan ulun nang mewakili kekawanan bertahan kami meminta maaf minta halal nang lawan pian bila bemadihin anang kami bawa akan ada nang maulah pian tuh tak singgung di dalam perasaan jadi ulun di sini pulang mendoakan sebelum bemadihin kami ingin bertahan mudahan bang pian nang ada tuh di sini nang tulak kasaruan pian panjang umur bertahan disehatakan sehat buhan pian di jalan ketaatan mudahan rejeki bertahan dilencarakan nang belum beleki mudahan lakas belekian nang belum bebini judul lakas mendapatakan mudahan bang jua nang belum beenak mudahan lakas betianan lawan tadi ejil nang adek di jembetan mudahan sehat terus kabul hajat pian jadi betarus kami memadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan sebelum madihin ramai kita bertahan lawan itu ibu nang menjaga nasi sudahkah tadi awal kami ada permintaan jadi lawan pian sidinnya tuh menciling coba lihat ikam jadi lawan ibu ulun main buakan mau itu tatawa coba lihat ikam jadi lawan ibu ramai disapa akan jadi nang gesan ibu ulun menyapa pian ingat kalau pian 15 nang bungkus kayak nanti sangoakan jadi nang mapa bila sudah maanoakan kaina bulikan bisa diunjukakan jadi nang gesan ibu nang kakam benhirang jadi nang gesan pian ulun jua doakan mudahan tahun ini buai pian betiana jadi lawan ibu ulun memadahakan
maklumi kawan ulun nang duduk sebelah kanan ini pang orangnya harap bener tatagihan maklum aja bu pian saberetaan nang ini tuh begaya besar berlebihan pian maklum aja ulun beisi kawan nang ini orangnya sedikit bubulenan jadi betaros ulun memadahakan tadi amang harni nih menyambet ulun buai bubulanan tapi awak putih ulun beisian buir haba bulanan kawin rawan pian nang ulun memadahakan bujur kada bebulanan tapi beawak hirang tapi kada papa ulun pulang beawak hirang penting sudah bebini payo ujar orang lalu apa haber nang masih bujangan jadi lawan pian ulun memadahakan bujure kilai ulun abe ewak hirang tapi keturunan payo sudah mulai pakaian jadi bang mangai ujar gitu ramli tadi nang untung jua inya bebulanan amun awak hirang bisa-bisa beumuran jadi lawan pian mangai ulun ucapkan mungkin sampai di sini buhan pian besambetan salah lawan hilap kami dimaafkan jadi nang tak lupa bapak nang di palatar sekali lagi sapa akan sebelum ramai kita madihin nang betahan terus ulun menyapa pian menyapa di patatar lawan itu ading nang duduk singgangan jadi nang gesan ading itu menyapa pian dilihat kopiah dia nang jual lerang itu nang lima jua inya beisian itu dilihat moha manglih masih bujangan kayak mau nama pandepat gesan amang harni adakah hari ini jadi nang lawan ading nang awak tak kenali dilihat dari moha umur masih anom lagi jadi lawan pian ulun memadahakan berhubung liding pian nang ini masih bujangan jadi bangsa puting nang ini pasat kakak lamun kawa diingatakan walaupun pian bujang cuman jangankan niat ketujuh pacah di tangan jadi lawan pian bingai kakak doakan mudahan para jekian lakas kapala minang aran orang kawin amang mama dehi pian aran orang kawin besar bujuran nyamai bila bangun subuh kalau pian kadinginan amun sudah kawin adek rara gepan bila sudah kawin pian pacang merasa akan kayak apa nyamannya marinyot sampai kabumbutan jadi gesan ading ulun melihat pian kayaknya nang abah nih berembut panjang jadi anak pian jadi bang lain itu memadahakan itu sakilas pintas mangai mahirip pian jadi nang ada pang itu perbedaan pian rambut panjang minyak kegunting nang haratan jadi betarus kami bemadihina kepada ibu bapak di sini saberetaan lawan tubang acil dan juga tubah haji nang ada di pembesuhan kami ini madihin mungkin hendak betahan lawan juga amang nang bejekit putih awat tawa pian jadi nang tak lupa ulun menarusakan mudahan tubang pian selalu disehatkan jadi lawan bapak nang berembut panjang juga doakan sidin mudahan para jekian jadi nang gesan pian amang nang berembut panjang mudahan mangai pian panjang umur sehat badan apa usaha pian selalu diberkahi ulun mendoakan mudahan naik haji dua lagi binian mudahan mangai pian kawa babini pulang nang ngaran tadi pian sudah didoakan sebelum madihin mangai kami betahan ulun lawan pian hin tadi ingatakan bila ampi matihin betul akik diberiakan jadi bang kami
dihin mana rusakan. Nang itu akik sidin mungkin mangai akik nang tersayang. Jadi nang tak lupa ulun main buakan. Sekalinya nang bini ada di pembesuhan. Sing karudung hirang lawan moha betokopan. Jadi nang tak lupa dilihat tuh nang bini awak dasar sing genalan. Jadi lawan pian sakadar main puakan. Bila bini genal nang laki kanyamanan. Bila begesakan sanggup kada betilaman. Jadi lawan pian nang memadahakan haja. Nang lawan nang bini nang beduduk di muka. Jadi nang untung benar pian beisi laki tampang benar orangnya. Mana rambut panjang pian lihat haja. Lamun sakilas pintas nak kaya cacahan dika. Lalu berlanjut ulun mana rusakan. Nang tadi baju hirang dia memadahakan. Ujar nang bini ada di pembesuhan. Jadi para sako itu asal lain paman mendustai ikam. Jadi nang gesen paman tolong ikam padahkan. Lalu betarus kita bermadihinan. Amang bejekit putih sidin tuh tertawa benyu mata bakal luahan. Jadi lawan pian ulun main puakan. Kayak ngapa pandir pian tadi awal pamulaan. Bila ada sawiran berangai 5.000 nyaman kami madihin kawang melanjutakan. Bila nyaka dede madihin betahan. Jadi lawan amang nang ini bejekit ramai ikam doakan. Jadi nang gesan amang hari ulun doakan. Kada usah sawiran pian memberi kami. Jadi nang gesan amang jua ulun doakan di nang hari ini. Jadi nang gesan pian mudahan panjang umur pian setiap hari. Mudahan jua pian banyak berejeki. Mudahan jua pian jangan bebini lagi. Mudahan kaina pian betianan tahun ini. Alah tahun ini. Jadi pengramai amang mamadahi. Kada mungkin juga sidin betianan ramai tahun ini. Tiwas nang sidin tadi nih tok manustai. Kalau ini dikabulkan nang ilahi. Jadi wan pian di sini sampai retaan. Jadi nang lawan pian nang duduk di palantaran. Mudahan buhan pian sehat sampai retaan. Jadi nang madihin kami sampai di sini mungkin hendak bertahan. Kami minta rela lawan pian bertahan. Sebelum bermadihin kami nang bertahan. Mangai minta maaf pian sabertaan. Jadi meminta maaf lawan pian sabertaan. Apabila bermadihin kami nang membawa ada kesalahan. Sebelum madihin Pak Ai kami bertahan. Karena nih waktunya parak sudah orang ajen. Jadi gini ulun hendak membawa pantun sebagai penutupan. Apabila ada pian jarum nang patah jangan pian disimpan hilai kegelempati. Bila bermadihin kami ada tersalah kami meminta maaf minta rela hari ini. Kalau pengaja itu sumur di ladang. Jadi nang kawaka amang kali mangumpat mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang. Kaina di lain waktu kita bertemuan lagi. Ada serpang nyaman ramai memakan mangga. Jangan kada ingat ikan manu karage. Lawan warga di sini ulun meminta doa. Mudahan tahun ini kawa bebini lagi. Jadi wan ading sabertaan. Tampolo pian banyak hari ini tak kumpulan. Baik laki-laki atau bebinian. Bila kakak berdoa amin akan bertaan. Mudahan ading-ading hari ini tak kumpulan. Pian panjang umur selalu disehatkan. Mudahan bang pian dingai nang sekolah bertaan pendapatan. Mudahan berbakti bertaan lawan kuitan. Mama lawan abah begawi para jakian. Dan pian dingai sukses itu di masa depan.
di masa depan. Jadi bang kami sebelum nang bertahan, jadi nang ini pantun sebagai penutupan. Bila kita kecilai mencuri landak, ada ai kura-kura andaknya di berumahan. Tapi hendak permisi salah jur bemandak, terbang kami bersatu suara bertahan. Berlanjut ulun membawa akan, kalau bang ada pulang nang jarum nang patah, jangan nang disimpan dingai di dalam pati. Kalau bang ada kami berkata salah, jadi mohon benar pian mama api. Lalu yang terakhir Kami mau ucapkan Assalamualaikum, minta rela bertahan ilahi. kami bersatu suara bertahan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.